kaže: za Federaciju BiH će biti izazov osigurati struju kada se obustavi proizvodnja u termoelektranama. Ministar energetike i rudarstva u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Džindić za Kliks.ba je govorio najprije o potrebama za turskim tokom za koji se zalaže, ali i o drugim važnim temama kao što je propast bloka 7, klimatskim promjenama i malim hidroelektranama. Na pitanje koja je uloga Energoinvesta u distribuciji gasa, koja BiH gasa, a koja Sarajevo gasa, odgovara: uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede jasno su definisane i podijeljene nadležnosti u gasnom sektoru, pa je Energoinvest d.d. Sarajevo zadužen kao snabdjevač gasom. BiH gas je operator transportnog sistema koji obavlja djelatnost transporta gasa od ulaska u BiH, zvornik do kupaca na distributivnoj mreži, kao i velikih direktnih kupaca, i odgovoran je za rad, razvoj transportnog gasnog sistema, a Sarajevo gas je operator distributivnog sistema za određeno područje. Na pitanje šta su potrošači dobili od toga što Federacija BiH dobija plin preko turskog toka, odgovara: čitav gasni sistem u BiH baziran je na jednom gasnom pravcu snabdjevanja i tok Gazproma iz Ruske Federacije, s kojim BiH, to jest Energoinvest, ima dugogodišnji ugovoreni odnos. U trenutku kad jedini snabdjevač Gazprom odlučio korigovati pravac, zaobići Ukrajinu koja je bila na prethodnoj trasi, odnosno trasu transportnog sistema, i time uvjetovati svoje ugovorače istim, Bosna i Hercegovina nije imala izbora osim ponuđenog, niti je mogla utjecati na razvoj transportne mreže koja se odvijala u aranžman Ruske Federacije i drugih zainteresovanih strana. Na pitanje zašto je plin u Bosni i Hercegovini skup, odgovara: na visinu cijene gasa utječu mnogi ulazni faktori, cijena gasa od ruskog dobavljača kao i cijena transporta kroz zemlje na trasi snabdjevanja na kojoj BiH i Federacija BiH kao zadnja korisnica na pravcu snabdjevanja ne može mnogo utjecati. Nadalje, visina cijene gasa je podložna fluktuacijama cijene nafte na svjetskom tržištu kao i visini dolara. Međutim, izgradnjom alternativnog pravca snabdjevanja Federacija BiH će uvesti i konkurentnost aktera u gasnom sektoru, kako snabdjevača, tako i transportera na pravcima. Na pitanje kako se Federacija BiH sprema za najavljenu energetsku tranziciju Europske unije i da li imate u vidu kako će se ona odraziti na Federaciju BiH, to vas pitam jer je EU već najavio oporezivanje proizvoda iz trećih zemalja, a čija proizvodnja uzrokuje emisiju CO2, odgovara: Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine putem međunarodno preuzetih obaveza potpuno je opredjeljena praćenju trendova dekarbonizacije, fair tranzicije elektroenergetskog sektora i putem prilagođavanja domaćeg zakonodavstva EU kao u izradi planskih dokumenata pokušava postaviti realno ostvarive ciljeve koji bi se uz pomoć međunarodne zajednice, a tu prevashodno mislimo na međunarodne i financijske institucije i fondove, mogli dostići. Kontekst koji je već izvjesno vrijeme u EU zastupljen, a to je oporezivanje energetski intenzivnih proizvoda bez adekvatnog i blagovremenog prilagođavanja, značajno bi Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH doveo u nezavidan položaj zbog postojećeg portfolija elektroprivrednih preduzeća s relativno velikim udjelom proizvodnje električne energije iz fosilnih goriva, što je visok prioritet pri energetskoj tranziciji i predmet daljnjih aktivnosti ovog ministarstva. Poseban izazov za Federaciju Bosne i Hercegovine će biti osiguranje sigurnosti snabdjevanja krajnjih kupaca električnom energijom, s obzirom da se do 2050. godine planira obustaviti proizvodnja električne energije iz termoelektrana, te je navedenu pod proizvodnju potrebno nadomjestiti drugim čistim vidovima proizvodnje električne energije, a gdje prvenstveno mislimo na potencijale koje Federacija BiH ima, a to su energija vjetra, sunca i biomasa. Na pitanje podržavate li gradnju malih hidroelektrana, odgovara: sve aktivnosti ovog ministarstva usmjerene su na transparentno, okolinski osjetljivo korištenje raspoloživih resursa, pa tako i hidropotencijala. Ono što je evidentno i zašto se ovo ministarstvo zalaže je da svi potencijali moraju biti iskorišteni na ekološki prihvatljiv način i sa ekvivalentnim učincima. Po traženju parlamenta Federacije BiH, a u skladu sa deklaracijom o zaštiti rijeka u Federaciji BiH, pokrenuli smo aktivnosti na izmjeni i dopuni zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine, kojim bi se predmetna problematika riješila, iskazala opredjeljenost za ekološko korištenje hidropotencijala. Na pitanje postoji li plan ili nešto slično za industrijski razvoj Federacije, ako postoji, što on podrazumijeva, koji su to grane na koje se privreda treba oslanjati, kako to ostvariti i u kojem vremenu, odgovara: pored donesenih strategija i akcionih planova u nadležnosti industrije, vama za informaciju, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je proslijedila u parlamentarnu proceduru i strategiju razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021. do 2027. godine, koja predstavlja jasno opredjeljenje i pravac razvoja Federacije Bosne i Hercegovine. Pored navedenog, provode se neophodne pripremne aktivnosti na izradi energetske strategije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2022. do 2035. sa projekcijom na 2000